lek, ban isakara ko, king talaga, bayo ko mate. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing dalit tamo pong pakibat, matula mo ko sanang saupan o Ginoo. Matula mo ko sanang saupan o Ginoo. Menaya kong mitmong kapibabatan king Ginoo. Linusan ako at pekiramdaman ing aklis ko. Matula mo ko sanang saupan o Ginoo. Leko na ako king kulkul amalalam at king maglaklak aburak. Bitis ko kaya lang tiklo king metong abato at kakong talakad kayang pekatatag. Matula mo ko sanang saupan o Ginoo. Binili ne king asbuk ko ing bayong dalit. Dalit siyang kapuryan para king kekatamong Diyos. Dakala ring manakit kaniti at mitakutan la at manaligla king Ginoo. Matula mo ko sanang saupan o Ginoo. May nakuman at pakakalulo, dapot enako kakalingwan ning Ginoo. Ika ing kakong talasaw at talapagligtas, marapal mo ko sanang saupan, o Diyos ko. Matula mo ko sanang saupan o Ginoo. Pamamasang ibat, king sulat, karing Hebreyo. Ngening mi padurutan tamo karing anti kareting dakal asaksi. Sukat tamong ilako ing nanumang maging sagabal, lalong-lalo na ing kasalanan, apipigil kaya katamo. Kambening maragul akapibabatan, manatili tamong mabilis apulayi, king ligligan aarapan tamo. Etala lalako ring panimanman tamo kang Jesus. Uling keya manalumpakan ing katamong kasalpantayanan, ibat king mula ang gaking sepuna. I Jesus eya pepay siralo, uli na ning krus. Bagkus, pawili ning tulang makapanaya keya, e napinsingan ing kamarinayan, amamantabe king pangamatena king krus. At ngeni at makaluklok king wana ng trono ning Diyos. Isipan niyo na mo itang delanana, nung makanano ng pibata, ing emo na nung sama ring taong palpikasala. Inya eyupay na ning lubyo, at eko tutok nang. Uling king pamakilaban niyo king kasalanan, ang gangeni eyo pakailangan ing mibubu king kekong daya. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos, talakad tapuban parangalaning maya pabagta. Itangan po, makiramdam la king siwala ko, ring kanakong tupa, nga naning Ginoo. Akikilala ko la, at tutukila kanako.
at keka antimo. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Nga nang Jesus karing kayang alagad, dinatang ko ban patawan ke ingyato. Sana milalablab ne. Ating pang meto nga binyag sukat kong tanggapan. At kumipaindaton hanggang matupad iti. Potagal lang isipan yuking dinatang kong magdalang kapayapan ketiking yato. Sasabihan ko kaya kayo, kapayapan. Nun pamisagsagan, manibat ngeni ding 5 katao king pibale-bale, misalangsangan la, at laban ka ring adwa laban ka ring atlu, milaban-laban la ring tatang at ding anak dang lalaki, ding ima at ding anak dang babayi, at antimurin ding katuwangan na babayi, at ding manuyang lalaki. Ing mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Pota po kanong sasali ka, King America, potang binyede ing kakang sasaliwan, nga nang sumabi ning magtinda, have a nice day. Halimbawa po, sasali kang tinape, kay bat deng binye ing tinape, sabihan na kaya kaning magtinda, have a nice day. Pepa urud ka, kay bat mong memayad, sabihan na kaya kaning manurud, have a nice day. King America. Pero kimpo ka nung Europe, gagamitan itang have a nice day. Feeling da kanu, bala mo, insincere, ang po pang superficial ya. Uling neng kay kanu, maging yang automatic. Ating kanong meto nga tutong milyari, sasaliya kanong panulo, keng anak na uling, alayang patugot, manyu ka. Niyang ikwanan na ing panulo, may kapamayad ne, ing magtinda, sinabi na kaya, have a nice day. Makananuya ka nung mika, have a nice day. Manyu kaya't masakiting kayang anak. Bala mo kanu, it's a little bit inappropriate. Nya pinoyan ng sangka nung bakit gagamitan king Europe kanu. Makanano yang, nung makanano ka nung inappropriating sabihan mong, have a nice day, keng metong nga sasali, na yemo balo, kay ba't napapalang mesilab bale. O keng meto nga sasaling ala na ka mang idea kematen ya pala. O keng meto nga taong just plain may bad trip ya bayo ya minta ka at sinali. How can you say have a nice day? Uling totoo naman king biyata mo. It's not always a nice day king balang metong aldo kalupa na ning Ginong Yesus ngeni keng ebanghelyo. He is not having a nice day. Nice ing Ginong Yesus ngeni keng ebanghelyo. Lawen yung kayang panyabyan, dinatang ko ban patawan da kayo. Ban pakapalyan da kayo, ban palablaban da kayo. Ako dinatang ban pagdalada kong kapayapan, nune gulo. Pagdalada kong pate, pami kakasundo. Pagdalada kong pali, tamle. Ingapong ginunge ni keng ebanghelyo, apong ginuyang agitated God. Apong ginuyang angry Lord. Bala ko sana nga pong ginuya o ba't mimimwaya. May nga riya keng, bala ko sang pariya o't mimimwaya.
Matsura po ba wari? Marok po ba wari ing mimimwa? Nakaba pwedeng mimwa, metong yakareng kakatamong emotions ing anger. Parti na ning kakatamong emotions ing anger. It's part of our being a person. Nung nga pong ginulelangan ay ing tao ating emotion at metong ning anger, makanano yang maging marok, makanano yang maging bawal, makanano yang one should never ever show anger. Naman kanu ega na ganang anger, makasira, destructive. Nung makananong naman kanu ega na ganang niceness, constructive, makasaup, makabuti. Marakal laki katamo aw sandala. Hey, Mr. Nice Guy, Miss Friendship, Miss Congeniality, Miss Amity, oy, papogi, oy, pabebe. Sasang-ayon langan king ega na gana, palagi lang makatiman all smile. Alalang sasabihan salungat, alalang sasabihan kontra. Actually, manahimik lamo bang kanita for the sake of peace. Kasundu yangan, sang-ayon yangan, nayon yangan just to keep appearances, papogi, pabebe. Baluyo po. Po takanong sasang-ayon tangan king ega na gana, alatang sasabihan kontra, opposite, manahimik na mo, palagi tamong nanayon, kasundo daring ega na gana. Ing malilyari, tatakas tamo from unpleasant realities which are really realities. At ning kay kanupot ang kabudtanangan sasang-ayon king ega na gana, itang mali, mitatakpan, alang mapifix, ing ugnayan manatiling broken. At nano kanu ing tutuki keng being nice, its hypocrisy follows niceness. Potang puros namong niceness. Ing tutuki na kanu kanita, pamagkunwari na mo. Nyapin, gana-ganang being nice is constructive, is wholesome, makasaw. Indeed, being nice, enangan kanu correct, enangan kanu usto, tama, ing mali. Cannot always right what is wrong. Being nice. Not every niceness can be achieved. Not everything can be achieved by being nice. Engan tanong makwa, inge gana-gana king ganaka, king papogi, king panais-nice. On the other hand, namang kanu gana-ganang mua is destructive, makasira. Neng kay kanu, ing mua can even be healthy, nakakabuti, can even be holy, makabanal, holy anger, holy hostility. Neng kay kanuing moi can even be, according to an American Benedictine nun and a theologian, Joan Chittister, anger can even be a virtue. When anger becomes a virtue, it does not set out to destroy. Eya mimimwaban manira, but it sets out to repair, to reform, to resolve, manayos, baguhin, lutasin. When anger becomes a virtue,
Anger says, enough, isto na, cut muna. Nga na pang sasabing Joanne Chittister, what makes us angry? Measures the depth of our souls. Ing kanong sukad, nung makanamya kalalam, ing kekang kaladwa, at suya ketang nano ing magpamwake ka. Ano ang nagpapagalit sa iyo? Ano ang ikinagagalit mo? Ing kutangeni, what makes God angry? Nano ing magpamwake nga pong Ginoo, balutan na ing pamakamate, ing pang-aapi, ing kakalulwan, ing kalupitan, ing kesyasan puso, and so many others. Nya panagkat na ning kaya katamong ebanghelyo ngeni, mimwa kayo, king nano mang magpamwa king apong Ginoo. Be angry at what angers God. Sasalpantaya ko, King Diyos, igpang maypayang tutu. linalang king banwa at iyatu, at kang Jesucristong anak ng bugtong aginutam. Pengagli king upaya ning banala Espiritu. Mibayit kang Santa Mariang Birhen. Linasa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mipako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete. King katlong aldo sinubliyang mebye. Pepaitas siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik kya mo naman keti. Ban mukum ka rin mabye, ampon mengamate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak daring santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king bie alananga. Amen. Aduan tamong ngeni king Ginong Yesus, ing katmuane ing kayang iglesia at ing yatu, king api ning kayang lugod at bie. At nga tamong ngening manalangin, Ginoo, palablaban mo ring puso mi. Ginoo, palablaban mo ring puso mi. Jesus, palablaban me ing iglesia mo, kingapi ning masigasig apamanatad king kekang mayap abalita karing sabla. Manalangin keka o Ginoo. Ginoo, palablaban mo ding puso mi. Jesus, palablaban mo ring anggang iglesyang Kristiyano, king nasang magobrang alang pagal king pamisan metong da keka. Manalangin keka o Ginoo. Ginoo, palablaban mo ring puso mi. Jesus, palablaban mo ring pamuntok ding bansa, kingapi ning pamagdulap katuliran at kapayapan, para king kaming yatu at kagalangan king dangal ding sablang tao. Manalangin keka o Ginoo. Ginoo, palablaban mo ding puso mi. Jesus, ipagkalog mo ing api ning kekang sikanan, karing sablang kailangan dumalan king api ning kasakitan, kabiguan at kalibakan. Emo sana paintulutan masiralog. Manalangin keka o Ginoo. Ginoo, palablaban mo ring puso mi. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan dadi Sardas and Luz Medina and family at Pio Pingo. Lating kapasalamatan dari Ron and Tech Ocampo, Paul and Chicky Velande, Pat and Mai Pingol, Ralph and Mia Calma, Soberano and Salamat family, ati Jane Raymundo, kambeding balang karelang pamilya.
Tanggapan na mo naman sana ning Diyos ang kapasalamatan ning mag-birthday i Mary Joy Sarmiento. Pagkalam na sa ing kapagnasan ng safe travel, Leia Marie Espiritu. Ipagkalam na sana ning Diyos ang kapagnasan ng special intention di Maria Alicia Salenga, Mary Manette Pineda, Paldeng family, Mariel Miranda, Osalito Garcia, Remy Dunca and family, Jerwin Uliege, Patrick and Camille De Jesus, Pamela Abanyo, Ing Al Gopez and Al Maria's Tracking Services and Sound Love, at Alicia Del Gallego. Pagkalam na mo naman sana ni Diyos, ing kapagnasan, dang speed recovery, good health, and healing di Remilio Pangan, Mario Pasyon, Sister Benita and Felicidad Reyes, Melisa Villanueva, Fred Cabalya, Cesar Uliege, Maria Nieves Gosun, Angelica Gintu, Jetro Viray, Victoria Pamintuan, Walter and Irene Autencio, Hasmin Pareño, Emeline and Takaw Inobe, Josephine Palafox, Nathaniel Gabriel Morali, Rebecca Ereze, Annabel Suplico, Al Gopez and Al Marias, at ding sablang kapatid masakit. Para king pamanan tabet protection, ing Banalaya Espiritu, king pamilya ng Ani Razon, at king pamilya ng Antonio and Josefina Guevara, at Yulino Sana, king kayarian ng Maligaya, ding kapatid tang Meyangon Naibie, Emmanuel, Teresita at Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Cesar David Nelson Garma, Amado de Mata, Merla Mangalus, Siriaco and Rodolfo Toledano, Jose Perla and Trina, Yazon, Benedicto Tapia, Marian Ocampo, Richard Cabalya, Rico Calilong, Anicia Tiodin, Emiliano and Nieves Zablan, Marcela Sanga, Raymundo and Roy Koch Jin, Azuncion and Wilfredo Flores, George Soto, Ernesto and Rolando Santos, Nenita Manalo, Joselito Del Gallego, Ernesto Santos Jr. at Oscar Erese at ding sablang kaladwa, king Purgatorio at detang alang makaganaka karela. Ipanalangin tamo naman ing kaya katamong sari-sariling kaligtasan laban king COVID, ing kaligtasan daring kapadatamong frontliners, ing malagwang kapaldanan daring kapadatamong ating COVID kasalukuyan, at kapayapan mo naman karing kaladwa daring kapadatang Meyangon Naibie, uli na ning pandemic, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, palablaban mo ring puso mi. Aduan tamong ing kaya katang sariling kapagnasan. Ginoong Jesus, palablaban mo ding kekeng puso, king lugod mo, kabang pakramdaman mila ring amano mo, at kabang mamangan kami, king dulang mo, ngeni at kapilan paman. Amen.
Talakad tapo. Manalangin kayo kapatad, ban ing katamong dawon matanggap ya, arapan na ning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan sa ning Ginoo iting daw karinggamat mo. King ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo. King kakatamang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, o yigpa, tanggapan mo, ining kaya kaming sakripisyo, anting meto nga banal a pamilibayan regalo. Kapamilat naning pamidawon mi king pigkalob mo kaya kami, tanggapan mineman sana ing regalo ning kaya kang sarili. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatiliya kaya kayo. At kaya kaantimo, Iyat na yula ring pusuyo. makayat na no King Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O yigpa Diyos kingalananga at lubos mayupaya kapamilat na ng Heso Kristo ake kaming Ginoo. Uli na ning lugod na king palpikasalang tao. Beba na ing sarili na, ban mibayid, king meto nga birhen, king pamaylasan na king krus, kinabos na kami king alang kapupusan, akamatayan, at king pamanyubli ng mebye, pigkaluba na kaming bye alang angga. Kambering sa blangkoro, ding angeles karin banwa, daralit ming kekang ligaya, makiabe kami ngalang tuknang babye kapuryan keka, at ngamingening kakanta. Nuya ing banwa, mipnuya ing yatu, ing kekang ligaya. O sana, kakatas kataasa. No sana, kakatas kataasa. Nuwa ing daratang king lagyuning ginuonwan yan. Nuwa ing daratang king lagyuning ginuonwan ya. O sana, ing kakatas kataasan. O sana, ing kakatas kataasan. Tunekapin banal o yigpa ika ing panibataning sablang kabanalan. Uli na nita pagparalampumi, pabanalan mo sana dening ayin king espiritu mo ban, para kaya kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Yeso Kristo. Bayo yami daon kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, king wane ing tinape, at pe pasalamat yakeka, piraso ne, at binyane karing kayang disipulo, nga na tanggapan ye iti, ikongan at kanan ye. Iti ing kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo.
Makanyan mo naman kay bat naningapunan king wane ing kalis at pasibayo yang pepasalamat keka. Binyene ing kalis karing kayang disipulo nga natanggapan ye iti ikongan at minum ko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya ning bayu at alang anggang tipan namibubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Ban keta may patawaran laring kasalanan. Daptan yu iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Sinubli ang nebie. Pasibayo kawakat Inyang gaganakan mi oyeg pa ing kamatayan at pamanyobli ng mebyening anak mo. Darawon mi yakeka iting tinape naning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan ing pepalyaryan mo kami matang pangtalakad arapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuwa mo king ikamingan sanang bisulusulu king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me o pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap yaking lugod. Kambening kaya kaming Papa i Francisco, kambening kaya kaming Obispo i Florentino, at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatid ming pepaynawa na at manenayang pangasubling biye at ding sablang mayangon na king biye. Tanggapan mula sana king maligaya mong arapan, lalong-lalo na ding miyango biye apanalangin mi kaniting misa. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king biye alang angga. Pan kayabe ng Maria yung Birhen induning Diyos, kayabe ng San Jose akayang esposo, kayabe daring apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburyan, king kaya kabanan ning panahon. Puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, migpang mayupayang tutu, kagum ning banala Espiritu, pupuryan daka at parangalan, manggaman king alang angga. Ngani manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod king igpa karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Isang banyang lagyo,
datang ke kami, ning kayarian mo, mi pamintuan yang loob mo. Ketiking yatu at king banwa, mi pamintuan yang loob mo. Ingka ka namin, Aldo, Aldo, ibiemu ke kami, ibiemu ke kami, King Aldo ngeni. Nati patawad mo ke kami, ring salami ke ka. Anting pamamatawad mi, karim mikasala ke kami. Emo ke ipay isawal king tukso, nun ne ikabus king maro. Ikabus mo kami o ginuking sablang maro, malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panawon mi. Ban king kasaupan ing kaya kang pakalulo, parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manen aya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alangangga. O ginuming Heso Kristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ling kapayapan, lalakwan ko kaya kayo, ning kapayapan ko, babiye ko kaya kayo. Memo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan. No ing lawan mo ing kasalpantayanan na ning kaya kang iglesia. Pamayapan me, ampon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang angga. Amen. Ang kapayapanan ng Ginoo manatiliya sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurin. Ipakit tamo ngening bika kami tong tamo king kapayapan. King kasalanan yatu, ke kami, ibigay kami kapayapan. Nigyan mo ing kapayapan.
Niyoing kordero na ning Diyos, niyoing milalako king kasalanan na ning yatu nuan la ding mayayawus king apuna na ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap ka, dapat iagkas miya mo, ingamano mo, kumayat na ako. Ing katawan ng Kristo. Amen.
Kapabaluan, our parish joins the Catholic Church all over the world in commemorating the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary on August 15, tomorrow. One of the Marian dogmas that the Catholic Church teaches is that the Blessed Virgin Mary was assumed body and soul into heavenly glory. May we therefore invite you, our parish community, to join us in the celebration of the Holy Eucharist tomorrow, Monday, at 6:30 in the evening for the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Dakal pong salamat. Tinta mo pong parokya, dati nakakasal, kay Jim Laksina, anak da po di Verhel at Telma Lopez. Dati lang makatok ng King Block 34, Lot 8, Phase 3. Ngeni, alano po King St. Jude. Pero kaniya kasal on October 1. Aya po kakalingwan, ken tutuing Domingo, in kaya katamong 3rd Sunday, 2nd collection. Manalangin tamo. Palakad ta po. Karagdagan po pala, kareta pong potang magkasait na ko pong emanakit parkingan, ken kaya kayong saken, pwede ko pong magpark kening side. Last Sunday, uling pong makapark ya ka rin ng kotse ko. Akakit ko po ating bisang magpark ka rin. So, ay apag pasya ko na pwede pong magpark. Ako po yung mamye permission. Kaya kayo, nung babawal da kayo, sabihan nyo yamong. Total po, okay naman yung mimimwa. Manalangin tamo. O Diyos ning pakalulu, kapamilat na niting sakramento, pakisan metong mo kami sana kang Kristo. Kapamilat na ning laluming pamakiwangis kaya, ketiking yato, apakyabutan mi naman sanang makapakirake, king ligaya na banwa, nung nuya mabibye at magari, manggaman, king alang-angga. Amen. Ing ginuman at tiliyak, kaya kayo, At kaya ka antemuli. at bendisyon na kayo ning Diyos sa mayupayang tutu. Ingig pa at ing anak at ing banal ay Espiritu. Amen. Kaya katamong misa mi dawon umena ko king kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos.